دما خوش تماشاوان چارپل مدیا و من همه بخیراتن سر اکران تلویزیون و چارپل مدیا ام لسر ناو مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خول و همه بشتارن چارپل مدیا دکن ام هبی دکن که روژن به گشتر بن هر روژه و کیف خوش بن و هیویامه پیش روژا کردستان گشتر و خوشتر به دیسا بسلاو و رزن خواه حوالی قاسم جسلا وکیل تماشاوان هم بکه ام برنامه خواه ایروین بهیویا که صحبت که خوش بدامینن بله اجی بهیویا پوزیتیویزم که همی کردستانی لمسلا کردستانی با آواکی پوزیتیو برن چیبر که پیشروج کردستانی آیا از همیا بویا وای خلاف کم و بهیویا که ام وی 45 دقیقه به هفته با آواکی خوش دربار کن و تماشاوان جمع عاجز نبن و جارگن سلاوه لوه و الحمی تماشاوان گل تماشاوان ام صحبت خود بده روژوین یک کیف خوشی یکشی دل ایشی و بوارا پاروا بکن یکشی که ایرو جشنا چله کردن مین ایزیدیه که چله هم زانن چله چل و چله که بیست پیشی و داویه چله نرمجه هیا که چله چل ایرو بداوید با جشنا و تکرن ام پیروز دکن ام هیویا و نکو جشنا کی ببا اگرین دوستانی براتی و پیشکتنا گل کرد و کردستانه یاد دوا ونزانن یکی ثباته که 2004 دا کاراساتا کی مزن جعالیه تندروین اسلامیست و لحولیر هات کرن جسدی جورتر کرد برپرسیار و ریوبرین کردستان هاتن شهید کرن اموانا بیاد دکن ببیرتینن و کاراساتن و ایوکوی رو رشتکن شهیدن کرد کردستان ریا آزادی و سرخوابنا کردستان هر تم ببیرتینن و دلمدا تم جندارن هفته ایروین و هفته پیشیامه ام صحبت آخو لسر بگمان بویر و کریارن که لباکورن کردستان پیکتن اف دانوساندرین که هنه کریارن انجامن و هیویه و هر وها لسوریه حکمتا کی نو یا سروکه کی نو خو آواکر سروکه حتی شیخو سروکه کومارا سوریه اعلان کرد کارودانن و نوا کرداو و گلن سوریه و در دوره و تدیار کردن همه وانا بینن روژاوه گنگشی و بکن هنگی نوا خدا و بگمان لباشورن کردستان جی دانوسندن حکمت هنه دانوسندن کرداو و بغدای هنه او پروژه ریا تجارت که تکرن او دروژه بدایه و رجلات کردستان جی نزدیکبونیا کردا خوب خو نوا پارتی و ریخستن کردستان دا دانوسندن هفکاری و هفرزیه هیا جالیه دنه دا جی گیوتینا دولت اسلامی ایران لسر کردان و همی گلن ایران بردوامه هر روز انسانان داروادکن کسان داروادکن به گمان دوی وای داجی ظلم و زورداریا هر سده گل کرد دکشینه اما دوی چرچوه دا و صحبت آخویا ایروین هفته بدومینن قاسم تشکی تل سر زده بکی هیا نه اون طبعی مثلا ترکیه چیروکا پیواژه او جالان و باقلی و او هنه دوی هنه که باسوام کن کاو کروات چه از دویجم اون مثلا امریکا تشیرو وکرند جوات دا مهنک باسایی کن ترامپ و تکلیوی به دنیای راو به روشلاتا ناوین تایبت مثلا اسکر لشکر کشاندناش سوری مهنک جی باسوام کن از دویجم لأجد بينا بردا مثلا ججنا برايم اجدي بيروستم هيدارم جارك دنكو او دیروکا کو جالیوان و براستی رشه چند حبان جاران چندان جاران راستی تندو توجی قتلیام هاتنه نده
و یکی ثبات جی بتوندی شرمزار کم خوازم باله بکشینم سر یکی ثبات کو تشتکی هری بالکش او بو کو دوی روزا یکی ثبات دا نگوتن افتیجان پارتیه او یکی تیه پدکیه بتوایی یعنی دیار بو کو مثلا کرد و کردستانه دوی قاتلیامه دا دوی کرد و کردستانی جل باشور کردستان تایبت سیاست مدار و پارتیزان و برپرسیارن پارتیا بزنن که مسئله کی نه پارتیا مسئله کی کردستانیه دجمن ایوان وقت تیب سروان و بوی منطقی ته دوی اوجی چارستریه خو بوی منطقی بکن و زودترین روزه پیورن با و حکومت خو آباد کن یک دن یک ریز بن سپاس از دیوان ابدت تشتاد خوازم بینم زمان یکشه و هفته بوری بویرن کردستانیا تکلدار که دوزا جیتمه هبو که چند ساله تی دوماندن و انزانن ده سالن 1990 آنده آوائیه که جیتمه چه بگو دنوا جندرمان دا که اوه دوی دمه دا لگور مافی مروبان تی دیار کرن که 17,500 کس هنداینه yani hatına kuştune o cesete pranya vanjin nexwane gelekes hatına kuştune dvi varida bandora jitem servan kuştune o katliama gelek mazın bu dozaki lemberi jitem hatu bekrin bes ve hafta buri jboku dema mahkeme derbas buya جبر کو حیان هاتو کسی محکمه نکردن و تو جزایی ندان کسی اوه دوزه به تبایی کردن یعنی اف دیاره کو ترکیه کشتنا کردان پیوستی جزای ناکه یعنی کرد بگجی چه ظلمه کرده بکی نه پیوستی جزای پیتونه bu havaya ki böncildi be ya da dua ev balkeş bu Ömer Çelik vezirin hem avakare AK Parti'ye bu و همجی وزیر بره AK Parti'ye bu beyanaki ilan kır. Got demek ya ki mesela Gülen o avave şunda mahkeme kul Türkiye'ne vek dezgeye mahkeme istiklali komara Türkiye vivari kartken. Onzanın mahkeme istiklali 1925 da resmi ava bu لوك وزير بري نافخوي تركيا دقوت يعني وين كريار بكن باشا من قانون اللي بينن أبي شغال محكمة استقلال راجي وهاب يعني بري كشتن وبرين ودار بكرن وذكرن بيشتبي محكمة كيدانين محكمة استقلالي أبي يجيبوا أبي يعني تاني دستلاتار محكمة مفتش demek ki bu kotana dikirtin idam dikir yani çsuç kiriya çna kiriya ev zede kirina bu eja Ömer Çelik tinevi manay kul Türkiye ev demek ya ki te darzandın dozgar çava tevdikarın çava dikun hükümet çava fazla var yani tinevi manay ve evji rasiye ki civata ku heye yani rasiye ki ve civata dü var da bandora yani bu bandora ku merve bine zaman cana insanın her insanın evi tene yekalinin cana işte baş rast ciddi yani ev ali şeye kesaki bitevaiya xo xrab ya bitevaiya xo baştına yani ev karakteri hemi tiştidai tekrar و باسا استقلال محکمه استقلال دوردا اگر دستور ہے بهم پچکی از بویره کی پچکی روی دوزگره کی و محکمه پشت داویا امر خو اعتراف کریه د بجه روز محکمه بو یکی خورته کی کرد هات محکمه او ضعیفوک بو گوجه پرسین ناو پاشناو تشتیجه پرسین گو خورت ترکی نظام بو گو ده همه راست و راست هیچ تشتکجه او نپرسین گوتن تمامه مادم ترکی نظانه ایدامه سوجهوی او اتخوازم بالا کرده بکشیم سروی که جار جارنا بتنه ترکی نظام بونجی سبب ایدامه بیاد و دیروکا جمهوریت دا براوه جمهوریت باش ناسکن اساس کرد دوه که بخوازم مثلا خود چاره سر کن باکور کردستان دوه komara Türkiye bixine rojeve yani bixine tartışma bixine rexne bixine evke yani despek bixine spas
باشە بویەرەکی دنێ ناوێ هەفتە ئەوێ دەست پێ کرد بژارتنا زمانێ دایکێ زمانێ بژارتە لە دەبستانên Türkiye jî û Bakurê Kurdistanê jî ev mafekê heye demekî û bû 10-12 sale heye em hêvî dikin ku gelê Kurd milletê Kurd li vî mafî enendek mafekî ne zêde ew lê gavek ye xwedî lê derkevin û zarokên xwe bişeynin zimanê bijarta zimanê dayîkê bijarta duy warê de em hêvî dikin û daxwaz dikin ji hemî Kurdan zarokê xwe bira bişeynin zimanê Kurdî li zimanê xwedî derkevin ev bûyerekî giring e kiryarekî giring e vatiniyekî û erkekî giring e li ser milê her malbatekî Kurd her Kurdekî aliyê dinê ku li Bakur rojevê bandorên rojevê dike hevdîtinên dem partiyê û îmralî û kiryarên ku tên kirinê bin cila de paş deriya de tên kirinê her yekê ji aliyê xwe baş şîrove dike heya niha em aliyê Kurdan tu agadariyekî ku destê meriv da hebe tune ye agadariyên ku li ser hevdîtinan hatin kirin jî ji bo doza Kurd û Kurdistanê ya doza milletê Kurd gavên piçûk be jî tiştekî heya niha diyar nekirine nehatiye diyar kirin lê aliyê dinê biryarekî hat dayînê ji aliyê bêguman pêşkeşiya Dem Partiyê da hat dayîn ku ew li hemî bajaran ew bikin xwenîşandanan bikin civînan bikin civata pêk bînin lê evan civata jî wextê evan danûsan dinan tu agadariyekî tune te ewekî dine wek disiya xwe da şerekî bêkirine yanî li ser çi agadarî wê vêdanê yani xwenîşandan ya jî civat bêkirin bo rastî meriv tiştekî ew nake yani hevdîtin ew ê bên kirine civîn bên kirine xwenîşandan bêkirine lê daxwaz û erka wê çi ye nexwaniye ji aliyê Kurda ve nexwaniye aliyê dinê nava partî û rêxistinên Kurdistaniyan da danûsandin ji raya giştî ra zêde vekirî nebe jî danûsandin germ hene em hêvî dikin ew hevdîtirana bi encamê baş tev bigerin ku karibin lênêrîn û raya Kurda di demekî nêzik da karibin ji civata Kurd ra diyar bikin ev aliyê nîvê mehê da danûsandinên partiyên Kurdistaniyan wê çêbin piştî dehê mehê wan em hêvî dikin ku ji wan danûsandinan encamê baş derkevin Kurd jî karibin li seranserê Kurdistanê xebatên bihevdûra ji bo rayî û lênêrînên Kurda bigihîne hevdû herçend ray û lênêrînên Kurda daxwazên wan ên demkî jî û daîmî jî zelalin lê wextê ev daxwaz û demkî bigihîne hevdû bibin raya Kurda bi tevahî bihevdûrayî bandora wî cudaftir e yani ew aliyana di rojevê de ne servan rojevên ku heye tiştên ku tu bixwazî keremke lê ez dixwazim di destpêkê da bîra temaşevanê me bixwînin ku îdî ev mesela pêvajoyê mesela Öcalan û Bahçelî çekî biyewka çîrok yanî ne zelalek û wê çawa bibe ji ber ku tiştê zelal ew e hikûmeta Tirkiye û berpirsyarê wan dibêjin tu pêvajo û tu mesela ew bahs kir Ömer Çelik berdevkê hikûmeta Tirkiyeyê piştî ku Encûmena Wezîran civiyan yanî Bakanlar Kurulê civiyan ew beyanatek da û got ku tiştê herîmê ew e got ku hevdîtinê bi Öcalan re qediyan bi dawî bû çiqas rast nizam lê ew wisa got û got mesele ne pêvajo mesele fezkirina terorê ye dewleteka Tirkiyekî bêterorî ye ji xwe wate dema Bahçelî da destpêkirin jî bi vê meselê destpêkirin got bira Öcalan were Meclisa Tirkiye PKK fes bike û mesela çek rawestandinê yek jî şer biqedîne kurtayî wa got ji aliyê din ve jî kekbaran
تماشاوان جانونجي دشوبين كو براستيجي عيانها دولة تركيا يا حكومتها أردوغان وجمهوريته دعالية في واجهة دا يك غابة كي أريني كو آبيت بتنا يعني هون دزان مثلا نافي حفتي دا ديسا قيم للسيرتي هات آبيتن و هر روز نامينا كو بالطوبة وياجي ببومبا روجاوای کردستان بمبا ناکه یاجی باشور کردستان بسر گریلا PKK و چه هر روز هم دوینن 10 15 5 تن کشتن یعنی کرداسی خوازم بیشم کو تو گاوا کی جبوکو تشتن کردجه هوید کن یا PKK دمجه هوید که حیانها تنه بس تشتکی بالکه شیء کو جناح دجه حکومت یعنی PKK و دم مثلا اوروش صبري اوق بتلفزيون كي نازي PKK را بستير تي في را رابورتاج كربو دبجا حتى نيكو شرط ومرجن او جالان نين غورين ام غاف نافيشن دبردا دبجا اوجي باسا بياناتا اوكيت كباسا بياناتا بالبرسير حكومه دكا دبجا كو تبا وند بيجن حكومة دبجة تبازار نينا مذاكرة نينا نظام تشنينا ما نابرسن ويدمي تشهية دبجة أبو سالة 2013 ديسا عيني بفي معني PKK فسكر والشرقدان PKK فسكر كجكا أواكر تشتيرنا كر لأجر شرد مرج نجورن دقاف نين آبتن yani teve manevi çakıcı bu şart ne gorya şart devam kir eğer ve careci dinav şarttan da pevajoy da tişte gohrinin berbiçaftına benj aliye dibeje yani aliye mesela Kurd o aliye demokrasiya Türkiye va ev teve mane ko PKK peşniyaru o embejin o calan vi parti fesk jib ke şarb kadine ji teve mane ko itiraz avan heye o tiştekidin heye hevi ki mazın nahat çebiye pazde stibate ke hatta ev ko ji baskir mazlum abde general mazlum abde ji baskir govet pazde stibate da tişten gelek balkeş o jalan beje emeji haber ayıpkin gerçi sabri oku o havalevi van berpersyare PKK idinaji dibejin em رهبر آپو چه بیشه عمل پینه لدناوه دا ناب آخافتن خدا وان مساج آجی ددن از دبیجم کو مرد کاره بیشه براستی د بویره وادا یعنی لدنیای تشتی وقت قومن اف آشیتی چه دبن دناوه دا پرووکاسیون جی چه دبن یا جی حکومت کاری خو بردوام تکج بوکو ام بیجن پرووکاسیون مزنتر چینبن بلکی او بیجی بلکی تشتکی دیجی هبه لی پریزا PKK او جالان هیا نهاوی 40 سالی دا تشت طالب کریه و تشت کریارن کریه دیاره جبو خیره کرده او کو شرب قدینه PKK فسک yani tiştek bi dest nexin jî Kurd bi destê Öcalan ku wa diyare wê bi dest nexin bira hema partiya xwe feske bava bira wî şerî biqedîne wê Kurd ji xwe re biriya demokratîk û siyasî ez bên Bakurê Kurdistanê rêkî bibînin. Ew Hüseyin Çelik behsa mehkema dikir Hüseyin Çelik tabii ne Ömer Çelik balkêşe doza ev mafê mirova dozgeriya mafê mirova ya Ewropa beyanekî derxistin gotin 2024 da dora 6000 doz hatine kirin li mehkema mafê mirova Ewropayê ji vîya çi qasî Tirkiye ne hema bêje 20,000 21,000 wî Tirkiye ne yani sadasiye dünyaya sadasiyevi Türkiye davet Türkiye'ne yani evji mahkemen Türkiye'ne çıkasa graniden mafê mirova û huquqê huquqa nav devletî huquqa nav xwe jî evjî evek ye wek belgeyekiye
دوی وارده يعني تركيا چبونا خو حيانها لسر هنداكرو نناسين ونحقي واوي شي خواني رنگي فقط نگوهرانديا و وقت قلت زمان دولته حكمته جي قد نگوهر يعني ايري شيخو او خدا كماسي نكرنا او قصا قيومان جي او دكن يعني حياة تيوي معناكم هرب بجال تركيا بجارتنا يعني هالبجارتنا جي معناه كيوي نايلن يعني هالبجارتنا جي معناه كيوي نايلن دلي وان كيف خاصة كارم بابجنو وصول قاعدة الكوري خود داتين او جي آلية كيام لگوری وقت خواهم در باسی اوی بن که ایرو روژاوا دنیای داشی روژاوا ما داشی یا یکی گله گرینگه و اوی لکردستان باشور روژاوا و روشا سوریه بخویه که آلیه پیکاتین سوریه درزی حیانها بدنگ بود یعنی حیاوی و دماکو حتی شامه گرد حیاوی دمیج درزی پر دنگیوان نابناتوی اوی در نت کردن لی پشتی حتی شاهد سر حکم شون دا اسرائیل جی منطقه درزیا بچکی دست دانی سر دنگی درزیا پیکاتین دنه پرتر بلند به و خوانه پشتوان جی خورتره دنگوان خوش هذا اسرائيل البستان بجاد يخرط مع اسرائيل الدنيا تبي دعت شبو هيك مثلا في هفته احمد شرع بحياتك تنال لشكران واجبينا كي تشكر اوجي بجل اللشكري وخو اعلان كركو او سروك كومارا سوريا لغوري دستورا 2012 دستورا 2012 چه نوا خود ارتینه چه گهراندیه نزان طبعا خو اعلان کر وقت سروک اوه سروک دولته و دمکی مافجی دا خو کو اوه کاربه حکمتکی پیکاتک دمکی آواب که و جوینکی برفره چکش بوکو دستور یا دستور کی دمکی بده آوا کرن و همه دستگاه باسی و دستگاه پاراستنه و دولتا هایی جنابه بر و بریار سندن که همه هزین چکدار ببن دولت بن او حکمت دا جی بگرن یعنی بریارن گلک وها جدا جدا گرتن لیوان بریارا چوا پیک ورن چوا بچی ببن چوا نخوانیه وقت میناک از بیشم مثلا او هزا ملی دبیجن هزا ملی سوریه آکو جالیه ترکیه ارتشا ملی کو جالیه ترکیه و هاتیا واکرنه و پیکاتای ویجی هر در دنیا yani çetin her der dünya yani Özbek hene, Çaçan hene, nizanım ki heye, Türkmenistan heye, Türkiye hene, او عسكري بمعاشم بله yani evanaji demaku eriş yani hatta şey şu berbşame ve girtin evanaş هم برای خود ندان شامل yani برای خودان منطقه kurda erişe kurda kırın hayan vaji به پشتیریا ترکیه erişten kırını o Türkiye her roş sivil bıçaklar qat godari nake günden Kürdistan'ı bomba barandıke sivil andukça o kuştun evi berdevamın deverin abori bombardıke ave bombardıke alatige bombardıke ciye mazot evi bombardıke düvari daji yani matrsiye ki cüda haye o heza Amerika ji Trump herçend hükümeta ku çekriye berpisyarın ku hatne ser jbo doza Kurda ne evkin yani balkeşin jbo Kurda verxaneye li Trump emzanı vakt tücara yani bazarı Türkiye rabke bazarı İsrail rabke ve Araba rabke دوی وارد مزین بکی جاریفا با راحت بازار دکاره بکه ارنی آنلاین یعنی نه اوکه لی آلیا کی دنیشه ایشمو اسرائیل نخوازه امریکا وکشه جراشات ناوین جبر کو هزا اسلامی کو لسوریه هاتیا سر حکم
ام دزانن يعني مثلا القاعده ده مثلا داعش ده مثلا بويرن اسلام راديكال اسوني قال لك جاراج راديكال اسلام شيعيان دجوارتر تفكر ولحد الدنيا باندور دكارن تروري بكن دكارن بهستر بن دكارن اوي بن هرچند اسرائيل دوار لشکری دا بنگهن سوریه ای لشکری جناوه بربنجی هرتم امکان هیا کو افانا جبر خورتره و کنج بوجی اسرائیل و زوره ده امریکا زوره ده یکتی اروپا زوره ده در دوره کو سوریه هزا اسلامی نکار به هزا کی خورت آوا بکه بگمان آلترناتیف اونهنه yani alternatif ne kuj ortaya adamın وحتى شجي حيانها خون نر نشاندج بوكو باندورا ابوريش سرابه وفلان بيوان علي كردا قابن خوش هنا دنجن خوشتين دانو ساندرين كنا بلا انا كسو و بيا ديدا هيا افانا في حفتا بوريجي بريار شهر دواليا هات ساندرين كود دبيجن اما بهاته كي هبش تبقرن داغواز و پیشنیارم خوی هبش بین زمان بیک دزگی اما تبقرن داغوازم خو شامه و دبر دنرجی اما بیک دنگی بکن اف جی شانازیه کیف خوشیه و ام دبیسن دانو ساندرین می که هر دوالیا راجی ام دبینن هر دوالی جوی روشه کیف خوشن yani هر دوالی جی نرمن لنبره هبودو و ام هبی دکن که دفجانیا نابره وانجی بسکنه yani اوجی قابا کی قال لك گرینگه دفان خباتا فانادا هیوین هنه ام هبی دارن که و پیش روژا کرده هیوی جن نهینی پرترن yani مترسیه پرترن yani ام فرقن هیوی گلکه جبر که پیکاتین کل سوریه هنه چه واری علویه دا و کرد بن درزی بن يعني زحمته كو يك هزكي خورتو وديكتاتورة كي ورا شامل وحيانها بشبوه جارتنا أحمد الشراجي آلية درزية داجي نرازي بونا كي خورتايا وبيكمان جالية كردا داجي هيا وعلوي قرشي بيدنغن لي أوجي زيدا نرازي ناشا كأكبر أنا أستشتكي بالكش بيجم كلام آلية امبيجن مخالفتا جولاني باسوان كريزي دتر دو بو پیر بو ایدلی بیجی شریعتچیا خوپیشاندان کرن گوتن ام خوازن دولتا سوری و دولتا کا اسلامی شریعته yani demek ki evci narazine dve navber edat خوازم بیجم کو işte pozitif بیجم yani emin ev dve em pozitif bin مثلا رولا برز سروک برزانی براستی گشبینکی و خوشبینکی ناو همی کرده جهان دا نه بس چار پرچه کردستان دا با آواکی ارینی با آواکی وظیفه‌دار کو تشتن کت سری کرد وردا ام براستی دوی ام همی کردوی پیروز کن و پشگریا و رولاوی بکن کو لهر چار پرچه کردستان جی خودی روله کی مازنه شیرتکاره کی باشه دوی کرد لیک داری بکن tabi pişti ko serok berzani van hani bahani virda goriyam takip kin şopin gelek işte ereni hene navera mazlum avde o navera enekese da civinekçe bu durda yani sada haşte not bel hev kirine o sozdaya avde mazlum avde sozdaya ko enekese o peyedeci civinek demeki heri nezdapkin o ve serçe bakın serçe hale nezi hevbune hemen evci diyarın yani lüve derece aliye kurda va ber başine vatçaz dibezim tişte mühime ve vaji baskır Bakure Kurdistan'ı dem partiye kadere siçil bajara بريارا خوپیشاندانا کریه لی خوپیشاندانا دا آرمان جوان اوه باسا آرشیتیه بکن براستی مرفته ناگیجه yani
باسا کیجا آشیتیت کن لباکور کردستان و ترکیه تشارک نابرا پککی و دولت ترکیه راتنه و امکان جیش خوتنه نه اگر وایه دوید دم پارتی و هوالبند خو اگر کو صامیمینه دوید دوان پیشاندانا آرمانج بکن کو دولت ترکیه براستیجی یعنی به هوانت چسر روجاوای کردستان و به میلیون کردا چوا دکارن درخن نوروزا و نظام چیکا درخن لهمبره وی شرعی که دولت ترکیه باشور روجاوای کردستان پیک دینه و باشور جی یعنی تشتید که ندره دانه مادم آشیتیت خوازن دبی اشکره لهمبره دولت ترکیه وان حرب کل همبر کردا پیک دینن لهمبره وان میتینگا چه و اگر پیوست به کردستانیان سیاسیان دناجی لسر چند خاله کو براستی جید کاربن تصویر خال پککی و دولت ترکیه بکن لسر وی خط اکید کاربن چه کن جبو راوستاندن شر و امبیجن شرمزار کرنا بویرن دولت ترکا و باشتر ببه وكيدن مثلا جولاني شرا يعني از نشاش من خبرك ايرو بودودا مخوند سردان اخوي يكم والعربية السعودي بك او يتوي معنى كو تركا ضعف هيفيد كركو يكم جار هرا ترك ورا تركيا للديار بوكو بريوي هناك بريوي دا سعودية عربي لوج هم جالية عبوري هم جالية جواكا عربا واج بو پشتگریه بکن از دبیجم او کوانی کم اوه اید دواجی براستی یعنی هوالبند جولانی جار جارنا گفه روجاوای کردستان دخون که اگر چک دانینن اگر بمعنی که تسلیم نبن نبا دبن اما ایریش ببنوی داره او جی طابی او فورته وان بالانه از دبیجم حیا که لناف کردن روجاوای کردستان دا یک رزی کی چه ببه و یک دنگ بن و پشتگیریا خواهج دنیای که اوی وانتینن با اونجی شوپین که براستی هر جوین وان دا چافدرن یا امریکی یا فرانسی یا بریتانی هنه یا آلمانی هنه او جی تیمانه که روجاوای کردستان پشتگیریا کردا تک کرن و کرد و نقطه تجاری جبیر نکن و مثلا ترامپ هیوی کی مازن ده ترکا و ترکیه هر چند روز بره گوتنجی یعنی ترامپ گوتیه امی عسکر خوش سوریه بکشینن لب ترامپ و دردوره و نوچه درو درخستن که تشتکیوان نگوتیه و براستیجی یعنی واجی بحث کرد یعنی ترامپ اره تجارته لتجارت روزانه جی گرنین به دولت کا سیاست دولت امریکا جی یعنی اگر لوی داره سوریه توی هفته و تک بچه زام نفیده امریکا اگر فیده وان بیا و هفتی که ده روزادا چولانی نانینا حیا شامی و نکرنا اقتدار هف نکرنا یعنی دیاره کو یعنی پشتگیریا چولانی کن لبله چولانی جی ده امروان دا با کو تشته ده فیدا و جغرافیا ده یا جی دناو سینور دولتا ترکیه دا شی دولتا سوریه دا تشته باش ورن کرن کو پیش دا جارک دن حربک نافایی چه نبه او جی وکو بحث کر یعنی مثلا دورزیا و مثلا کردا و مثلا پیکاته اندنا دوی دناو ریو ریچکی دموکراتیک دا با آوائی که هر کس خواهی را ببینه قانونه کی بنگهین ورد چه کرن جولانی خواه گوت چند روز بره گوت ام حیات 4 ساله هل بجارتن ناکن نهاوه داویه نواد بیجه بیجه که همه قدر 1500 کسی مجلس کی چه کن دوی مجلس داوی هر پیکاته این سوریهی تیدا جیگ ببینن و ادناوه دا کمیسیونه که ام بیجن که قانون بنگهین چه که آنه اساسی چه که ببجیرن و دور دا رولا کردا گلک مزنش برکو کر سرکه جهازن پیکاتین سوریه نه کرد جیوا یک رزیا خوشید کن دور دا جخوا اکو پیشکشیا سیستما امبیجن فدرالی جید که
دورزینه کرد جی هدی هر بشوان دین روزه و حتی دبیجن کو امریکا یا جی ترکیه زاویه جنکه سیستمک بنافخه ناوی نه فدرالی بجی ل د اوکه دا د پیوازو دا دستکفتین کو د ناف سیستم فدرالی دا هه کرد دست بخن اف جی کیف خوشیه کو از دیسا پوزیتیفم کرد و تشتین باش بدست بخن که باران فرمو انها دست کرده دا هزا کرده خورده جبرکو جیکو باندورا امریکا لی و جیکو چکی باندورا کرده لی همی آبوریا بنگه آبوریا سوریه لی هموار چاندنی دا هموار پترول و بنعرض دا جی هری گرینگه سوریه yani belki ciyeki giring behreye ciheri giringi aboriye destek kurdaday. Ev bazara ki başa. Yadını kurd hayanuhan el hebun haber behften yekden dibin. Vakti yekden dibin. O ev bandora ko evi bin destek kurda giringe. Jbo bazar kırını. Yadını naha mıntıka ku kurd çekdarın. Yani çekdar ki بريخسترينه امريكا شي حيانها بوان رايا اللي هيزا كي تشكدار هيا كو بلاف نبيا اوجي خدي او يعني هيزا كي هدي بكذا خدمتها كرد وكردستانيا وكرد قالك استخدم يعني دو وارده هيفي قاشترد به اجال لقول دماغهم هنكي بحثا برچين دنين كردستان روجا بيجي بكن نهال باشور دانو سندن آواکرنا حکمتا کی نو حکمتا daha berdavame o duvar projeya mesela Kurda le Bakurjim dema 2012 ku demajoya peşi ku dest pê kiribû ev demê da jî Serok Barzanî xwedî bandor e yani xwedî bandora ki gelek giring e yani bazar û deng û ev ê derva cuda xwedî bandor e niha vê dema niha da jî ji bo Kurdistana Başûr Rojava û ji bo mesela Tirkiye da jî dîsa di Rojavê dayî yani di Rojavê daye bes nel ber perde da jî danûsandinê wan Tirkiye û eger evekî hebe hem hikûmeta Iraqê hem hikûmeta Kurdistanê û bir taybetî jî rola Serok Barzanî di bûyerên Rojhilata navîn da hem aliyên dewletên yani Rojava va û hem dewletên herêmê va li ber çav tê girtine giring e. Aliyê dinê em dibînin Serokê Herêma Kurdistanê danûsandinê bi dewletê Ewropa wana va li ser mesela Suriye û li ser mesela PKK'yên li Suriye û bi taybet mesela Parastina Kurdistanê da aktif rol dileyizin. Yani hemî danûsandina da ev rojava pêşiya a Kurdayî. Aliyê dinê em dibînin biryarekî hat çandinê ku do pêr hat îlan kirin pêşmergên Kurdistanê dest pê dikin dibin yek û pêwîst bû li gorî biryarê heya dawiya vê salê de li berpirsiyarê leşkerî ê Kurdistanê îlan kir ku piştê ma adarê şûn da em vê yekîtiyê çê dikin yani yekîtiya hêza heftê û heştê ser bi yenekê û ser bi Parti Demokratîk Kurdistanê em dest pê dikin yekîtiya wan dixin ava hevdû yekîtiyê çê dikin ev jî dengekî xweş û mizgîniyekî baş e yani ji ber ku problemekî bingehîn jî ev perçebûniya Kurdistanê duwarê leşkerî parastin û ev ê da heye bandorekî xirab dileyze heyan ha mervê vê dike ku hêdî ew jî hatine vê rewşê ku vê viya ji ortê rakin ev kiryarekî ew ke erênî û xweş e ew aliyê wê heye danûsandinê hikûmetê ku gelek mijara da hatine yani dawiye gerçi nevê nû biryar sandin gotin em nakevin nava hikûmeta Kubê em ê muxalif bibînin li ser hûrgiliyên avakirina hikûmetê rûtuşên dawî tên kirine yani hikûmet nêzik da em hêvî dikin ku bê avakirin ya dilê projeyekî ew ê heye ku ev çend sal e di Rojavê da diçe û tê mesela dewletên Xelîc
وبعراق ولسر تركيا دا ببحري قري بدن وهم جي بقفقاسيا وانا واجي قري بدن ريقا كي آوات كن اوه ريهانه بزوردان ترکیه دخوازن کردستان بایپاس بکن کردستان درخن حکومت کردستان دیواریدان ناراضی بونی خو دو پرچوینه که هبو لبغداد لسر به مسئله ناراضی بونی خو دیار کرن هرچند آلیکار سروک وزیر عراق دبیشه اوه 11 کیلومتر نوا کردستان داجهره لی دوار تجاری و اوه دا یعنی باندورا کی قال لك تركيا لسر مسألة هي كل خوازن تركيا بايباس كردستان بايباس بكن رياض تجارتي وأوي اشتر كردستان راكم برياض تريني وأوي أفجي باندورا كي خرابة يعني معرف هيفيت كاكو أف بروجي جالية أوي وانشا سريجي بيلان وبرنامج كتيكرن دجي كردا ده هر واري ده هم واري عبوري هم واري سياسي هم واري جواكي قد دستلاتدار اوه رانا وستن يعني تركيا تايبت وعربش طبعا بله وای اما دوی tam beraber da Kurdji آماده‌ای کی واب کن کو داگرکر هرگاه جبو کردستان چه نه به یا کردستان که سربخوا آوانه به هر تشت جوان تند کن مثلا او که دا از فازن فکر خو به تماشاوان را پار و کم دست که داجی مگو یعنی او بویرا یک ثباته وقتی که هم ل بارگاه یکیتیه هم یا پدکه دان بناوه کردیتیه لواندان نه بناوه که او گوه از جارک دن دبیجم او جبو خاطره وان شهیده یکی ثباته بجی دبی یکیتی و پدکه زودترین روژه کی ورن باب حکومت اخو آواب کن جبو که حکومت آواکری به او بویره و بحث کر و زیده تر تکاربن او جیل هم بروان برتک بقوت نشان بدن اید دوا براستی که مسعود جبو کرده هر چار پرچه کردستان جی هبوناوی و اقتداراوی و امبیجن تاورنوی شانسه که جبو همو کردستانی ها دویج بیر نکن که براستی جی یعنی اللي باكورة كردستان جوا باسكر يعني اگر كو مسألة كي چارة سركرنه هبه مسألة چارة سركرنه دازي پرسا كرد هبه و محقق باندورا سروك برزاني لسر و بويره هبه تخوازم تشتكي دنه بالكش كو جو آليه مبا او از باور كم جو آليه همي كردستانيا و بالكش او جالانو اواله وي تشته ديار كن ياجي تشته كو بناوه وانته آخافتن اوه شیرت از ترکیه که اوجالان دبیجه اگر هون و پیواجوی دست ندن دست پیکرین چاره سر نبه او ترکیه بکوه آنادوله یعنی معناوی چی از بسکی وکم یعنی دبیوه کردستان جه بکت حیا دورا سیواسه و او آنادول و او منش ترکیه را یعنی یاد به اونه بخبر آمه بکن یا بخبر امریکا بکن او جید خو امریکا تینه تابعی تینه وقت مزینه کیت که اوجی دوردا تشته بدزی هنه کک باران از بیجم کرد دوی مسئله دا هشیار بن کو زیادتر پشتگیری آخواه دنیای بستینن مثلا وانش خو مثلا کرد کردستان بیه مسئله کی نام نتوی مثلا زود از دست آپو ترکا درکتیه و اشارت روزاوای کردستان هنه دوی کرد ده همبره و چیروکا آپو و لوی مثلا پازده ثباتی کوه چبکه حاضر بن و برخستن بن دکار بن لهمبره و وان پیش نیارن او جالانو و امبیجن کوکتی امر دولتا ترکیه دکار بن برتک اکی نتوی نشان بدن حاضری کی وان هبه یان اگر وان هکن اگر او جالان و دولت ترک سر کردن و کردستان باکور تایبت استقلال جارک دن پاس کرده و تاثیر نینی لپرچه نازیب که او سپاسیاوت کم دمامه گلک تنگ بو در باز و ام هنکی بحثا روجلات کردستان روجلات بکن کردستان روجلات ونزانن افدمه کی يعني حفتكي ده حفته برداية
دانوساندنên navbera partî û Rêxistinên Kurdistanê ji bo nêzîkbûnî ji bo karên hevbeş û belkî di eniyekî Kurdistanî jî çêber li wê derê yan wê xebatekî germ heye encama wê xebatê da hefta çûyî berxwedanekî ew ê çêbû yan protestokirina îdam û ewa dest pê kir wek hûn dizanin ev berxwedanên ku 2022 piştê ew jîna ew çêbû hat kuştinê yani berxwedanên gelek zêde li Îranê çêbûn hem li Kurdistanê hem derve Kurdistanê çêbûn ev jî hînbûniyekî demajûyekî nû dest pê kir li Îranê bi tevahî taybet jî li Kurdistanê hefta çûyî jî berxwedanekî li dijî îdama çêbûbû tê diyarkirin ku di nava 10 salî da dora 6756 kes hatine îdamkirinê li Îranê hêjmarekî gelek mezin e ji vana tiştê ku hatiye destpêtkirin 781 kesî Kurdin û evan Kurdan ne mena hemî siyasî ne jî lê yani ku ketine ber û tên îdamkirin tenê divê meha borî da meha çile 2025 da hat diyarkirin ku 87 kes hatine îdamkirin yani ew dozgeriya Îranê bêhempatiya xwe li hember îdama û ew ê ji salên berê xurttir û domandir dike ji ber ku stresa navnetewî ev şûndaketina Îranê ewa xwe kîna xwe ew ê xwe li hember Kurda û li hember xelkên Îranê diyar dike eviya de nîşandan Duy warê da ne tenê nava xwe ev nêzik da Kurdên mên ku li Rojhilat li başûr dimînin dîsa bi drona êrişê wan dikin dopêr jî bi drona êrişekî kirin gerçî dron serkeftî nebû lê êrişkariyê xwe didomînin em hêvîdarin ku li Rojhilatê Kurdistanê Partî Rêxistinê Kurdistanê ji aliyekî da ew bibin ev jî dide nîşandan ku Amerîka û dewletên Rojava û İsraîl jî li hemberî Îranê nava haziriyekî dinê dane ev jî hem PKK'ên Îranê çi Azerî bin çi Lorî bin çi Ereb bin çi Faris bin di nava wan da jî wek kelecaniyekî evekî bayekî nû ê têkoşînê û hevkariyê li dijî dîktatoriya hikûmeta İslamiya Îranê kar û xebat geş dike duy warê da mervêbî dike ku aliyê Kurda ji vê rewşa niha feyde bigirin û serkeftî bin bi kurtayî ji ber ku dema me jî nemam nikarin dirêjayî ser bisekirin eger çend gotinê te jî duy warê da hebin serkeftinê ji Rêxistinên Rojavayê Kurdistanê re dixwazim ez hêviya me heye ku ew ê demek nêz da bi piştgiriyan hêzên demokratîkên dinyayê û taybet Amerîka û İsraîlê wê li wir tiştên baş bi dest bixin lê ez dixwazim dîsa balê bikişînim ser Bakurê Kurdistanê ji ber ku her kes pêşî devê derê xwe paqij ke wê bajêr te paqij vedibêje carek din ez bang dikim ku hemî xortên Kurd yên karker û yên unîversîta xwedî li doza welatê xwe derkevin bi rastî gelek sistin yanî va ême porê me spî bû va emrê me pêş va çe lê mixabin yanî doza Kurdistanê erê wê li erdê nemîne lê noxta ku gere xort lê bin ji wê noxtê dûr in yanî salê hefteya salê xortaniya me tên bîra me bi rastî em ne vî halî da bûn erê rojev digore dinya digore lê belê divê xortên Kurda xwedî li doza milletê xwe welatê xwe derkevin û divê em hemî Kurd û Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê ji vê mesela Ocalan û dewletê kotariyê û ne zelale tê meşandin taybet tiştê em xwe hazir bikin ji 15 Sibatê ra ku Kurd nerazîbûna xwe li kolana jî dikarbin bînin ziman kolanê Bakurê Kurdistanê divê amade bin Kurd jî amade bin
جبول دوزا خوي نتوي دركبن او سپاسیا همي تماشاوانا و چارپل مدیایت کم و هیویدارم اما هفتیا پیش دا تشتی خوشتر ببیسه. تماشاوان نشا به هیویا که همی کردن با کردستانه زاروک خود بنفسین جبو زمان کردی لزمان کردی خودی درکبن و دیسا هم هیویدارن که کردن مال با کردستانه دیسا هستن خوی نتوایتی بدن پیش داخوازن خوی نتوایتی دا هفرزی و یکیتیا کردا پیک بینن بخیر و سلامتی بینن حیا هفته کی دی به صحبت کی نو روزه کی نو و بخیر و خوشی بینن